reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nk'ibisanzwe ngendera je Marc Roti nkaba mbazaniye inkuru y'umutekamutwe w'umwaka ndetse n'inkuru y'umujura w'umwaka kugira ngo muyumve namwe mubabone mubamagane kandi n'abantu badaterwa isoni no kujya inyuma y'aba bantu babava inyuma kuko ni igisebo kubaba inyuma, ni ikimwaro kubaba inyuma, binateye n'agahinda ku muntu muzima ufite ubwenge wiruka inyuma y'uyu mutekamutwe ngiye kubereka n'uyu mujura ngiye kubereka. Bakunzi ba The Future TV, umujura wa mbere n'umutekamutwe ngira ngo no mu mashusho mwahise mutangira kubabona. Uwa mbere w'umujura ni Nahimana. Iyi ngirwa mupadiri, uyu muntu warumbiye kiliziya witwa Nahimana, ngira ngo ubujura bwa mbere bwe nagira ngo mbibutse n'ahantu agitangira kwiyita ko ari umuntu gushaka ngo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikintu cya mbere yakoze, bakunzi ba The Future TV, ni iki ngiki cyo kuvuga ngo bamuhe amafaranga, ngo bamuhe ngo miliyoni imwe y'amadolari ngo ahita akuraho ubutegetsi. Ngira ngo ubwo ni uburyo bumwe yibye abantu amafaranga, bamuhata amafaranga bakeka ko ibyo ari kubizeza ari ukuri, ariko byarangiye akubise mu iposhi aricecekera. Mwiyumvire abivuga. Ngitangira politiki mu kwa 12 2012 nendaga gutangiza ishyaka, narabwe ntiwampa miliyoni y'amadolari y'akagatsiko nagatumura mu myaka 24 nako mu mezi 24 ntiwampa miliyoni y'amadolari ngiye nagatumura. Abantu barangatse gutangiye gusaba amafaranga, gutangiye kuvuga by'amafaranga buri abantu ntibakigukuraha. Ndongeye migarutse ngabo ni miliyoni none abantu igihumbi ngabo n'umuteranye mu miliyoni mu ihe guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro tubere kukuntu karagatsiko tukabatumurira rwose. Uyu mujura mubona witwa Nahimana ariko batagiye ubwami abeshywa byinshi, ajya yifata akiyita ngo ni perezida ngo wa guverinoma ikorera mu buhungiro ngo ni igiki, ariko mu by'ukuri ni igisambo, ni mujura ubereho kwiba abantu. Ngira ngo ibyo abantu yabeshye ko afite ngo atanga irimbi ngo ryo kuri internet, iryo rimbi ryo kuri internet ndibaza ko mwibaza ukuntu rimeze, ariko hari abantu bamuhaye amafaranga ngo bashyingurire abantu kuri internet. Mwumve, sinzi niba hari n'ibiroza ashyira mu bantu kugira ngo bamwumve bagire ngo ibyo avuga ni ukuri. Ibyo bivuyeho ahindura umuvuna ashyiraho ngo pasiporo ngo ye mu buhungiro. Ngira ngo hari umuntu wayikoresheje ariko byamubayeho witwa Gakire, mwaramwumvise, wari minisitiri ngo w'abakozi muri leta y'igicupuri y'abaringa. Ngira ngo ibyo byose mubyumva ko uyu muntu ari igisambo. Nyuma yaho, bakunzi ba The Future TV, amaze kubona ko amaze kongera gusonza, amaze kubona ko ikinyoma cyo kwiba abantu amadolari kisa n'icyashaje, yahinduye umuvuno noneho ati ngewe nkeneye kagoma 1000 z'abasazi. Mwarabyumvise, ati nkeneye abantu b'abasazi 1000. Ngira ngo ibyo nabyo murabyibuka, nabyo reka mbibumvije mubyumve ko yijeje abantu ko ahita afata Kigali ngo nabona ngo za kagoma zingahe ngo abantu b'abasazi nyine 1000 ngo bafite ubwenge buke ngo bakaza nabwo ari mu byumve hano. Niyo 3/2 by'abaturage b'igihugu baba bapfuye hagasigara 1/3 cyangwa se 1/4 1/10. Urashaka abantu ubungubu, abantu bumva bafite ikintu kimeze nk'udusazi rwose. No mashaka kongera kubivuga, ariko nanjye mvuga ngo batayo y'abasazi bameze gutyo nkanjye basaze tukabwejagura ivata rikaturenga umwaka ugashira. Ngira ngo murabyumva ko ibi byose ni ibintu yabeshyaga, ababeshya ngo bamuha amafaranga ategure kagoma 1000 ngo zigiye kuza ngo gutera u Rwanda, abantu bakamurundaho amafaranga ngo agiye gutegura igisirikare kizaza gufata u Rwanda, ariko bikarangira atuburiye abantu. Nyine ibyo yizeza abantu bibaye ibicupuri. Ibi byose nibibereka igisambo cy'ingufu cyitwa Nahimana kidakwiye gukomeza kugira uwo kibeshya, kidakwiye gukomeza kugira uwo gikura mu utwo yavunikiye, kuko
no kwitwa kunamukurikira gusa nawe biba ari ubwenge buke, biba ari ubujiji, biba ari ubuswa, ariko biba ari n'uburindagire, ni ukubindindagire, kwiruka inyuma y'umuntu nk'uyu nguyu uri kugusakasaka, uri kugukura umutwe wakoreye, akubeshya ngo ni umuyobozi, ngo ni perezida, ngo aje kwiyamamaza. Ngira ngo nyuma y'ibi ngibi bya za Kagoma byo kubeshya akibabana amafaranga, yatangije uyu mushinga mubona hano ngo kuza kwiyamamaza ngo kuba perezida wa repubulika. Ngira ngo muracyane bibona ko n'ubu ngubu aracyasohora ngo n'amadepliant, udupapuro two kwiyamamaza tugaragaza ko ari gukangurira abantu kuzamutora tariki ya 15, ariko se bazamutora? Bakunze ba The Future TV, komisiyo y'amatora yashyizeho igihe cyo gutanga kandidatire, ntimwamubonye kandi mwamuhaye amafaranga. Ababeshya ngo azaza, mwamuhaye amafaranga, muramupfunyikira ngo azaza kwiyamamaza. Ibyo yabakoze mwarabibonye. Mu gutanga kandidatire hari mwabonye liste ntakuka yarasohotse ejo bundi, hari naho Imana uriho, ariko na n'ubu aracyasohora ibipapuro nk'ibi ngibi abwira abantu ko azaza kwiyamamaza. Ibi ngibi ngira ngo mubibona ko ari ubwesukuro, ari ubujura bubi, kandi ukibaza ukuntu abantu bakomeza kumurundaho amafaranga ngo ni umukandida ukomeye ngo wa guverinoma yo mu buhungiro. Ibi ni ibibereka ko iki kintu ni igisambo. Uyu muntu w'umujura mubi, kandi ni umunyabinyoma, ni umutekamutwe udakwiye gutegwa amatwi na rimwe. Ubu noneho imivuno yose, kuko amaze kubona ko byamunaniye, amaze kubona ko agenda avumburwa, amaze kubona ko igihe kigenda kimutamaza, ageze kuki ati noneho nidusenge, ndashaka abantu miliyoni, ndashaka miliyoni y'abantu bajya ku mavi bagasenga, ngo bagasenga ngo ingoma iveho. Ibya miliyoni y'amadolari yaricecekera, ibya za Kagoma bivaho, none ibyo kwiyamamaza biranze, byagaragaye ko abeshya. Noneho igikurikiye n'iki? Abantu miliyoni nibapfukame. Abantu miliyoni bagiye gupfukama basenge, ngo basenge turebe ko ingoma yavaho, ngo kandi ngo izavaho. Munyumvire namwe bakunzi ba The Future TV, namwe ni munyumvire, dore ni mwumve. Mu bintu bizatuma ibi bintu bihinduka, ndenda gusaba ngo ubundi turi ku itariki ya 10 weekend ya nyuma yo kwa gatandatu. Weekend ya nyuma yo kwa gatandatu ni iminsi 3, kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru. Azari ku itariki zingahera kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru 28, 29 na 30. Tariki za nyuma zo ku kwezi 28, 29 na 30. Ndashaka gutumira abantu bangana na miliyoni imwe y'abanyarwanda. Umve, miliyoni imwe. Ngiye kubasaba umuganda ukomeye cyane. Tariki 28, 29 na 30. Muzagira iminsi y'amasengesho asaba impinduka mu Rwanda. Impinduka zirokora abanyarwanda benshi. Mu minsi y'amasengesho mwiyiriza ababishoboye, gusa musenge Imana. Sinzi ubwo mukomeze mu bitekerezo, ndatwazabiha forume ku buryo abantu bamenya n'isaha bizajya bitangiriraho, kugira ngo iyo miliyoni ihuze umutima, ihuze ubwenge, isabe ko ubutegetsi bwa FPR buhirima. Bwangu byashoboka bugahirima, budahirimye ku bantu. Bandungire bagende, batumuke bagende, badahirimye ku bantu. Iminsi 3 gusa, nanze gusaba 9. Ubundi twagomba gusaba 9, reka dusaba 3 gusa. Abantu nibura miliyoni b'abanyarwanda mushaka impinduka mu Rwanda, duhuze umutima muri iyo minsi. Tuzumvikana isaha tuzatangiriraho ayo masengesho, ariko ni iminsi 3, 28, 29, 30 z'ukwa gatandatu. Imitima yacu n'ubwenge byacu tubyerekeze kuri Nyagasani. Tumusaba ati kora igitangaza kandi dukoreshe, maze izi nkotanyi zitumuke zigende, zive muri aka karere. Sinzi iyo zizagana, nizicisha makeya bazafungamo zimwe, abandi bajye mu giturage cyangwa se mu mirimo isanzwe y'igihugu babeho, baretse ubutinde bari bafite. Abahunga bo bazataha nta kibazo, abahunga bo igihugu kizabagarura, byo nta kibazo. Abahunga bazagenda, kizagaruka, bazagaruka. Byose birabereka ko yatangiye kwiheba, kuko ibinyoma bye byose byaravumbuwe guhera kera, ubwo yaheraga kuri aeroport ya Kenya we na Kansinge umugore we. Na n'ubu ngubu ibinyoma byavumbuwe, ntacyo kubeshya asigaranye. Ikintu cyo kongera kwiba amafaranga abantu ntazongera no kukibona. Agiye gutinda, haragiye gukena. Uwitwa Nahimana mubona hano agiye kujya yicara asabirize ku muhanda, kubera ko ibinyoma byose niba
ashobora kuba keretse niba yarabitse neza ayo yibaga, ariko ndahamya ntashidikanya ko agiye gusabiriza ku muhanda kuko ntazongera kubona aho ahera yiba abantu amafaranga. Mwumvise ko ageze ku masengesho. Iyo Mana avuga yarumbiye, yigeze ngo kuba umukozi wayo ariko yarayirumbiye, Kiliziya iramwirukana. Ubu ni umukozi wa shitani uzwi wemewe. Sinzi ko niyo Mana avuga amasengesho yatazagarukira kuri prof. Ubwo ngira ngo tumuvuyeho, nagira ngo noneho mbereke tantine we hano ryahabara rye ryitwa Kansingi, ngira ngo riganira na ya ntera hamwe yitwa Musabyimana. Ngira ngo wumva uko bavuga hano mu Gifaransa. Aramubwira ati ngiye nago igihe nagombaga kuzira rwose kiracyakomeje, ngomba kuza mu Rwanda. Ngira ngo nawe murabizi ko yari yavuze ko aza kwiyamamaza, nawe bamurunda handi mafaranga ngo mwishema pati ngo baraza kwiyamamaza, ariko si byabaye nibihe. Reka mubanze mu mwumva abwira Gasupari ati ngewe rwose nta kirahinduka nzaza. Kansinge, Nadine, bravo pour votre courage effectivement. Mais ma question c'est, vous avez donné la date du 23 novembre pour le départ au Rwanda. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et comment vous faites vos préparatifs? Oui, c'est toujours d'actualité. Oui, la réponse est toujours d'actualité. Et où en êtes-vous avec les préparatifs? On est prêt. L'équipe est là. Ah, d'accord. Vous partez à combien? Présentement, on est 4, mais l'équipe est de 8 personnes. Ntimumwumva hari uwo mwabonye udufaranga twanyu ntiyaturiye, ariko abantu bazima muratekereza mukishinga abantu nk'aba ngaba, abantu barajwe ishinga n'urwango n'amacakubiri, abantu bashyize imbere inda zabo kugira ngo kwirirwa batukana, kwirirwa bakoronga umukuru w'igihugu, kwirirwa bakoronga u Rwanda, kwirirwa batuka iyo baturuka, kwirirwa batuka iyo bakomoka. Nibo mwirukaho mukirwa muhahata amafaranga mubizeyeho ibintu by'ibitangaza bidashoboka. Ubusi nguye abwira Gasupari ngo nzaza ari he? Hari uwo mubonye udufaranga twanyu ntiyaturiye, ubuse mubaye abandi. Ubungubu murimo muraririra mu myotsi. Kansinge aba bantu basubiza amafaranga yabo, abantu mwibye ntiwaje nawe. Ibintu by'ubutekamutwe, ibintu by'ubusambo mwihaye, ibintu byo gucuruza, kwiba, gucuruza, gusebya no guharabika leta y'u Rwanda, guharabika Perezida Kagame, ibyo bintu ntacyo bizabagezaho, nta hantu bizabageza. Nimushake muhonoke muve mu bubwa n'ubundi. Nkawe Kansinge, wowe ibyaha ikibazo irakirigata, urubu Rwanda uzaze bagubabarire bagusubize muri sosiyete. Naho Imana we ni ikinyabyaha cyo kikwiye kujya muri za gereza n'ikisambo cy'ingufu, ariko wowe wababarirwa kuko n'ubundi ikigukoresha aya mahano yose ni inda yakunaniye n'ubushorashuzi bwa hato na hato. Bakunzi ba The Future TV, ngira ngo murabibonye ibisambo, murabibonye aba batekamutwe babiri. Mu gihe tugana mu matora mukwiye kubamenya, mukamenya ko ari abajura, mukamenya ko ari abantu bananiranye, mukamenya ko ari ibirumbo byarumbiye igihugu kandi nabo bibye, mukihanagura, ariko mukamenya ko mudakwiye gukomeza kwibwa n'abantu nk'aba ngaba. Aba si abantu pe, no kubona yongera mujya munadufasha tubamagane. Ntabwo umuntu nk'uyu akwiye kwita perezida w'igihugu ngo mwemere. Ibyo rwose tubyamagane, kandi abantu nk'aba ngira ngo muba mubibona ko ari abafeke. Twebwe rero nk'uko mubizi, ejo ni 15 z'ukwa karindwi, ni umunsi w'ubukwe. Ndizera ko abanyarwanda mukomeje kwitegura, mukomeje kwishyira ku malisite y'itora, mukareba ko mwanditse neza. Ndizera ko n'abatariyandikisha mwiyandikishije, abadiaspora mukomeje kugenzura neza ko mwanditse mu ambasade yanyu, mukagenzuraho ama polling station aho muzatorera hahari, kugira ngo muzatore kandi mutore neza, mutore ingirakamaro, mutore uwahaye nk'abaturage, kuko niwe wirahirwa nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze ati nta wirahira wamwemereye inka, ahubwo yirahira uwamuhaye inka. Reka mbashimire, ngendera Jean Marc Rutini, The Future TV. Subscribe yanyu ni inkunga ikomeye.